Ayusha yang pila haduba ngam tipshu ye kadum keshay sai matang balati unsa dak hanga dalele ngam tipshu kajadu Ayusha kilun kiwa kin madan dena marjung pi kisim kido kemaryang kin yang seki lang balakre lupa wajing imru kloi ban pa Ayusha yang pila haduba ngam tipshu ye kadum keshay kilum kiwa kin madan dena marjung pi kisim kido kemaryang kin yang seki lang balakre lupa wajing imru kloi ban pa sentip siar senti rupa ngan lam lenti ya jing pha wat artatin wat buka la suban ngin saya wan pasya ngaku berbaba jing id bam la kela